Pametni telefoni se više ne smatraju pametnim telefonima ako u sebi nemaju integrisanu veštačku inteligenciju. Mi u ovom delu sveta smo prirodno okrenuti engleskom govornom području i sadržaju koji se kreira na engleskom jeziku. Ali postoje razni drugi svetovi koji su nama nedostupni zbog jezičke barijere. Bilo da je to kinesko govorno područje, rusko, nemačko, francusko i tako dalje. YouTube je implementirao automatske prevode na razne jezike. Ali šta je sa videima koji nisu na YouTube-u? Za to imamo jednu od mojih omiljenih funkcija novih Xiaomi telefona, kao što je serija 15 sa HyperOS-om, a to je AI prevod. Ona nam omogućava da imamo direktan prevod bilo kog videa koji pustimo na našem uređaju, nevezano da li je na YouTube-u ili negde drugo. Pa sam tako poslednjih dana odgledao gomilu intervjua kineskih preduzetnika koji su nama koji ne znamo kineski jezik potpuno nedostupni. Ovo mi pomaže da bolje shvatim kulturu, način razmišljanja i način gledanja na biznis jednog sveta koji je potpuno drugačiji od ovog našeg.